O njihovom odnosu bruje svi u kući. Zadrugarka ustala i pred svima raskrinkala Sandru Rešić i Marka Osmakčića na korak su do veze. Dalila Dragojević i dalje je komentarisala međuljudske odnose, osvrnula bih se na novi odnos u kući, Sandru Rešić i Marka Osmakčića. Mislim da je odnos koji se prirodno dešava, od jutros je Sandra specijalno namontirana, bila je vesela, sinoć smo se osjećali kao na nekoj svadbi. Sandra se malo buni, jer je mlađi 10 godina, ali ljubav godine ne broji, one su sve imale priliku da osvoje Marka. Mnoge će tek vidjeti šta su izgubile, Marko je mislio da je Sandra nedodirljiva, zato je mislio da nema prođu, verujem da će to biti dobar odnos, ali ni to ne treba siliti, govorila je Dalila. Sanja se baš iskenjala, rekao je Miki. Hvala, Dalila, imaš piće od mene, našalio se Osmakčić. Prokomentarisala bih i gospođicu Šarac i Čolaka. Ona izjavljuje da joj se sviđa, a onda dođe na radio i kaže kako joj se ne dopada, bla, bla, nastavila je Dalila. Meni je ovo smešno, ja sam se i sinoć samo našalila, pravdala se Mima. Ti se sa svima povataš i kažeš da se sprdaš, dobacio je Janjuš. Interesantan mi je i odnos Deniz i Sandija, on kao seljo došao i udarao je po duptu, govorila je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.